Wadla kong bendas im ke badang peteng ban syak tangan nak benta ke jingdawa ban senano ke surak no po umden Sunapur nak liang usembut menteri rang ba ke jela ubak Preston Tensong ulaong ba enla ban penkin riak no ka hospital lada ke jinghun ki doktor ki ai jingmut kumta kene ke jingteng jo kong bendas im kala nang yo jingkershan hakaba ki bobun ki pai ba ki lek ban ai men sim syakane ke caka pasyak tangan maka kebahajan additional secretariat la kaliang junga kobe shibon ya ke jing ke support ban ayah ka insurance na benta ke support ni andai na kaliang junga pada association na ong ba ngampat la ban weng ya kene ka jing ki ke junga la da ngampat yo ya kata ka insurance sah ka ti ka balong kum ka promis na ka sarkar syanga dengan ngampat la ban weng ka ngadai ban yo ya kata namar ngampat tip ya kata namar kam don ti junga ka insurance tip pada na ya kata ka bakila krian ka social media namar nagar yang junga ngampat tip ngampat UI ngampat mat ngampat page na kata daw ngampat la benwen ya kan dia ka jing ya kita kalian junga ku play shibon tang la bi ko bet ba ka sarkar kan ai bi daga jing tho ni ka kai ga stand jong ko kalian junga ka kwa bakin ai ya ka ti junga ya ka insurance na kata ha du kata nga dasnya ya kana mar balai bang ong kumta ngam don ji shinya shu ya ka sarkar jungi na mar kala thok ngi la bun sen na kata daw ka dei ban ai ha ka ti ko jonga khnang bangan shinya ya kan ka sarkar jilla ga jungi jumur mar simyo igni ka written assurance pin weng no igni ko ngan sampai dia kata ka jingtho jong ki na kaliang jong sarkar hangda lada ngalayo iba ngalahun ya ka jingtho ka jong ki ngan weng ya ka mentangan weng ya ka ngan jong i kong si alor ka jing ka diman ka jong i ka wedei bat kanika ban pen bha ban repair ban le bhai kanika surok ka pingi ong ka surok nong po umden Sunapur kani ke subjek anisya kami keren lah pun bun telikisnya dengan sultanat cibun ikut concern jom ini kong iba hak bakadu iwan kenang cecilong bandro susu yang attention jom ke government hak ba ilas dang kendiat telikis ni bansya dengan bat na kalian jom ke department anisya ngilap kubur lamba jom engineer ngilap lamba jom ka district administration ban pensyai lor ka status beneka koi hakanuk benta ka dei bat beneka surok nang tena nongpo Saumden bat Sunapur de mensngiru angsya na kaliang jonga ngla invite na komenta ba inwan bani kedu bangan nang batai susu kenrei imsyem lala banwan imsyem pediang banwan jadi kam lele kabang nakwa kalau mat persyai nak kalian jong ke department nak kalian jong ke sarkar hakabede bat kan ke position jong ke surok na nongpo umden bat kaban connect ru sedu Sunapur bat kaban connect ru ban mi syake syapo sepok bania tekani ke subjek komopi nadu ar hajar hatra ar hajar hakin siya nga propose atalis kabangyoong ka pagka-scheme jong ka World Bank. Nila prioritize kilabu denrei hakabakhabdu namar ban nakaliang jong ka World Bank ka ay yangi tang si hajar klur hakawidei pat ka root sector de ka ay kabami nang takalong ba kani kasurok na po nong po umden Sunapur ka World Bank ka umtong niya paypat haka face ka baa haka ba ka face ka baa hat umtang kapatsda tang ba slab shoe ka face baa kan sasda te UMLA jom ka nongpo MDC kiwe ki leaders jok ka area ro kijuan nakapo sa kapor ban kerpat bat pen sngaw hanga bat ngalawan ru la arsin laisin siya kita kangi i bakal long siya ka badodon kam dengan itu ya pi une ubnai ubalai kepala dep une ubnai balai don bok ba kadon kaneka budget allocation na kalian jong ka Ministry of Donor hakaba khadu nilala ia kaban penrum ia kan project
hapok ke priority list ke benengkong ba ya kan yusrok insna ndadu nongpo hadu ha umden ka badon kumba arpo kilometer dahdi nang tu kawan nok election de nang ta na kaliang jok komunisi ka omba insa pek hadin ba la dep ka election MP hadin la dep kanika model code of conduct te ka sakut de menta ka status jong kane ngakwa ban thu tak wasai kalong ba ya ka DPR na kaliang ka department kala penkrek dengan kremen scan balakum no ladam dei menta katayo hakane katayo bangawan ngilala ban pa ya ka DPR siap planning department bat ka planning department kan sapha ya ka DPR syate syapo Delhi syaka Ministry of Donor lengba jong ka NEC lengba jong ka NEC khnang ba kinyo ban ai sanction kata kedeka latest status jong kaneka surok kabadai na umden hadu nanongpo hadu ha umden kabapoi arpo kilometer te yakane ru nganyo thu ipi lai po pra hadu lai kundai kilometer ngila de pedrung yakane ru hapo ka PMJSY3 bat ya ka DPR kadela de ngakermen scan ha kaneka tayo ka bamita hapo Delhi kin show meeting ha ka ban finalize ya ka DPR parbu pan ai ka sanction tekane kan poi lakum no kumnuru num dunai ka sanpoglut bat katu ka banano po umden kan num duna lakum no sanpowai hadu sanpo arklur teka jingmutoy ka bakrao kolong bakane ke area parokowai ladengala ban pendet ya kan ke project kalau ke jingmutoy ka bakrao ke jikurku gitu ke area gitu ke snong kita ke bedo gitu ke area parokoi but what ya ka umden ya ke snong umden ter gitu ki wei ku ke snong marjan kan long ke jingmutoy na mala de ki kwa ban le chagawati let's say kin nam dot kam su ban wan phai syapo nongpo na mar ke jingai da ka bekiyat bet na umden let's say ban mi sebenarnya kaban poi tang kum bang ong kim ne lai phuk ra ku lutan la poi sebenarnya nam ta la poi chagawati katakan lo ke jingku ka pra hanre le ki wan phai na umden syanongpo bat nang tan nanongpo sebenarnya kabak lam no ke jingai ka poi biang sukum lai phuk kilometer nanongpo aperni kemudian at total profit kan poi kumba nduna ya ka sanpo kilometer den rele ki yat no na umden direct ban mi sete sebenarnya ka bamutkan poi satang kumba lai phukra lani lai phuk dai kilometer ka jing motoy ka bakrao ya ki ba jong ka to ke area prokowe te na kata daw ka bangakwa ban ong hanne ni na ka sorka ni chimkia ya kani ke area ya kani ke project bro arteli ka way lembaga donor ka banyak organized scheme bat ka ba ka ba day ka PMJSY3 ya ka ba ngin tang shuyo ka sanction ngin sakot ya tenar baru ngin yo bat pentrei ya kani project ka ba he bat ka ban long ke jukurku ka krao ku mang OEP ya ka ribhoi barok ka way bat kumju kham tam ya kitu ki snong ki thau kitu ki area ki ba marjat ki ba don sya kitu ki thai bat kan long ru ke jingkurku ba ban mi hasunapur ngamar ban mi hasunapur la don ba ke cikin ka ba nang nakata ka meeting point ga bingi om ka lum nong rip kan mi direct syapo syasun menta ka kenti kalong ya ikong sir iba hadu menta idang beteng ya bijak tangan ngejoni na kalian juga sarkar na kalian jonga kumu deputy CM wa pekru ya ketludi bat na kerpat kolong ba insngobha ban call off dong ya kan ni bijak tangan ngejoni lani lati impat smutu impat syai impat uhun ya ka e ka pengakren ngalong uba pediang ngobha gajikan kaple bila bangun kendu yang hak kenung nopor halor jong kan ni kan project bene halor jong kan ke isu ke ba ihap ya kapan ya kan ke lenti ya kapan syatkan ya lati ke kumta na kaliang jong ke surga na kaliang jong ke tenat pludi na kuat ban kerpat sesisin bat ya pai inskop ha ya kapan call off no ya kan ka program ke jong
bat idon kamru ban berkat ia ka koi ka kia ajo bat ru mdei tang ia ka koi ka kia kani kalong kum ka jing pensai pat ba jongi na kalian ka sorkar ba in sutu ba kani ka kam kalaya syapram kalaya syakma ten raibin ong bat de subu ba ni kwa no badai ban petrei no mentah ya kata ngani tu ipi nginem hak ban le ya kata lano lonuru ngamar ke proses kadon hadin balayo sanction kamut kan ya sa tender hadin jo ke tender kamut ngin sa ai ke work order bat dang ta ki company kinu ki bayo lani ki kontraktor kinu ki bayo kin sasdang ya ka kam hapo ke jing pen jing pi jong ka bludi road hak ajela ka jong kata kabanga suka ban syai ban pensotu